आज आम्ही रेजोल्यूशन घेयला आमगे ग्रामसभानी 24th ऑफ ऑगस्ट सगळ्या लोकांनी स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आणि आम्ही ते रेजोल्यूशन घेयला अंटिल एंड अनलेस आम्ही विलेज कॅरिंग कॅपॅसिटी केल बगर आम्ही कसली लायसन्स इश्यू करपा नाय मोर देन 4 युनिट्स ते सगळ्यांक होल्डाचे दवरतले एंड एक्सटेंशन ऑफ कमर्शियल जे आहा कमर्शियलाकू तेय आम्ही एक्सटेंड करपा ना मागीर आम्ही रेजोल्यूशन घेयला आनी आमी सद्दां लोकां बरें आहा लोकां जाय तशें आमी केलां आनीच आतां रेजोल्यूशन घेवन आमी लोकूय हॅपी जाला आमी हॅपी जाला. So we were supposed to take multiple resolutions today, but unfortunately there were a lot of issues. So I don't know why the panchayat wound up the meeting without conducting all the resolutions. There was unnecessary spinning of the same topic. So we passed only one resolution so far, that is of no construction projects of 4 units and above will be allowed in our Varka village till they've done the carrying capacity study. म्हणजे आमगे वार्का गावा भितर ते सगळे मल्टी ड्वेलिंग युनिट्स 4 and above then permission दिवपा ना until आमगे carrying capacity study जातली.